Kublai pi baro ni priang subai pi sa katup kubor jong pet ngor Cable News. Haswa bang sedang jaki kubor ki jogi minta kata yong ini kmi syai ki mat bakong san. Klat san ngot ak jing siat ki pulit Assam hamukro West Giant Hills. Ther udok temukul ke sarkar bamla ai jing yeda bat jing singan ki pat ba. Thang kiri syum kabui ke polis booth bat ka bos hadin ke jing thang mombeti. On thau ke sarkar ya ka DLGC bantok kit alor ke jing ti bat jing khai tu yau do yong. Hau Amit Shah pensungo ke sarkar ke jing Shah siat yap ki sangut haki pulit Assam. Shongkun ke jing rakhi ke sengkut snem wan ni sim mentari ki hajar ngut pat ba. Bat shen an pelat pat ba uba Maxter Wadri rengkat ke kenhun jong ya ka thup jing luai ke badan pratli ki jing luai. Ki pulit Assam sa sisin kila wan ban pen ibor ha uput usam jong jela Meghalaya hadu bekila poi ha uput ban siat pathar. Bat shim ya ke jing em jong ki riungut ki briu ha ka snong mukro ka bahap ha West Giant Hills District ha ka arpu arterik jong naiwing. Bat kani ke jing ja kala pen bitari ya ki babon ki nong song snong jong jela bat wat ya ka sarkar jela rukum ju. Ha ke jing ja ka basu kai bat ka pen pan yang kriat ya ki nong song snong ke jela bat kamtam ki tu gi besong ha ki than kaput. Badan ha pedeng ke jing kaja ha pedeng ke jela Assam bat Meghalaya sangut ki riu loi bat uwei forest guard jong ka Assam. Kila kelon yap haki tang suloi jong ki bor pahara ke sarkar Assam kabala ja ka snong mukro ka bahap ha West Giant Hills District jong ka Meghalaya. Katkum ke jing yo i ha ka video kabala ring dur da ki riu pat ba laban yo i bakala don ke jing ye pen ibor ha pedeng ki bri ki badan ha kariam khaki ki balakit langru rengkat ki tiar siat bat ki pat ba penar. Handai tang hadin khendiat por ki bri jong ke jela Assam kila siat pathar kensan ye ki riu pat ba bat hak ni jing ja laingut kiri pat ba ki ba loi kila kelon yap hasan kat ba arngut ki bala mensau jurru kila klat no hadin khendiat por hadin kini jing ja ki bor peniat district rengkat ki pulit jong ka West Giant Hills District kumju ru MLA jong ka than uba nujor ki sungo marmar kila hiar sakani kisnong ban penlong ki jing tokit halor ka daw jong ni jing ja. Namar kat kum ka kubor bala yoklum laong ba kani ke jing ja kala ja kat ba kinong song snong kidang temu ban let tho ding na ka klau ka badan marjan ba kani ke snong ki ba temu let bri handrai lawan mi kansan ki pulit pahara klau jong ka jela Assam ki bala thombor ye ki pat ba bat kemru iki kat tu kat ningut dei halor kani ke jing kem jong ki pulit ka Assam ye ki kat tu kat ningut ki pnar ba ki pat ba ki mi pok bandawa pelat no ye ki basa kem bat lami kani ke jing pen ibor bat poi sadu uni put. Này nắm đây nè. Ê, em tại ấy nó phục nó vấn đề. Nó phục cái nông sản. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ula pentip bagladon sangut kipat ba Kejela berway forest guard jong ka Assam ke bala klat no ha ka jing syasiat ki pulet Assam bat ki forest guard jong ka Assam ha kisnong mukro ka bahap ke distrik West Giant Hills. Conrad Kongkal Sangma ula ong bakawe ke trok kit dieng kala syabat ka kisnong mukro ki pulet Assam bat ki Assam forest guard bat habagi pat ba kle aso wikanie kle mi pat ba pan kerkut ki pulit Assam bat ki forest guard bat ki pulit Assam kla siat ki pat ba ha ka ba sangut na Meghalaya kila klat bat we forest guard na Assam ru ula klat lang. Menteri Rangba uli tu bai ki ba mensau lepen kit no Shabarato PHC bat Yalong Civil Hospital na ke bentam ni ojing Sumar. Ki sangut ke bala klat Asian ki kentup yo ki shadap uba endhar ba estalang bat forest guard ka Assam uba 4 lak bantip kerteng. Kat ba arngut ke ba klat no ha hospital na ka jingjur plat ke jing mensau ki kentup yo ba ti nartiang ba si Sumer.
Ulito bagi pulit rengkat bat ki majestor kelihar mardor syakane kejaka bat nakaliang umentri korbari kejelaru ulalet cemukro. Bat la thongru ikejing tokit majestor halor kane kejingja bat nakaliang ki pulit kejela kiladat ban register ki ejahar halor kane kejingja. Menteri Rangba Uloong bagi Sarkar Jela kependeram jur ki pulit Asam bat ki Forest Guard ki Balawan Rong syapok ke Jela Meghalaya. Bat siat ki patba bat ke Sarkar Jela kan syim ya berok ki senjam ki badan kam. Ban penti kena bagi jing embrio ki belului ki di banyo ekahok. Bat ban penishtam na ke beteng ya berok kita ki badan keti ha ke ban syim ki jing embrio. Konrad Kongkal Sangma ulapa ki jing sengulem bat penbana ban aisan lak tengkas ki bahayeng jong kitu ki beladu no era ki bayet bathon. Bat ulapan menaru bakum kadak jong kejing songsi halor kejing kelakno jong sangut kini kibreu ke Sarkar Jela kan pensangya sywa ya berok kita masa ke badi banlong ha Jela ki bakentup ru ya ke Cherry Blossom Festival. Konrad Kongkal Sangma uletho bule krenru bat Menteri Rangba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma ha ke bedai ba kejing jah mukro bat ulapan tikna ba ke Sarkar kan le ke badan kam bat kan ai ru kejing trailang bat an ai ya kejing kershan. Hagani kesengi Menteri Rangba ke Jela Meghalaya rengkat bat usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong. Bat Menteri Sarkar ubak Hamlet Doling kilalu me kejingelang bat ki klik nong sensyar kinong ilam niam bat ki kenhun seng bhalang. Ha ke bedai bat ke jinglong jingman na ke jingja mukro. Konrad Kongkal Sangma ula kentu ki pat ba bakin bo ke jing duai bat bakin long ke bajai jai bat ban pendek ke syong suk syong san. Bat ke Sarkar kan syem kilat klinti ban pendek ya ka syong suk syong san ha ke Jela Meghalaya. As per the reports, a truck carrying timber was pursued by the Assam Forest Guards with the Assam Police and was detained by the Assam Police and Assam Forest Guards at Mukro village in West Jaintia Hills district. On hearing this, people from Mukro village gathered in large numbers and surrounded the Assam Police and Assam Forest Guards. This led to firing by the Assam Police, in which 5 persons from Meghalaya died. One Assam Forest Guard also died due to the firing. The injured persons have been shifted to Boroto PHC and Yellow Civil Hospital. On hearing of the incident, the district magistrate, the superintendent of police and other magistrates rushed to the spot. Inquest has been conducted by the magistrate. The Honourable Home Minister, Government of Meghalaya, has also reached the spot of the incident. An FIR has been registered by the Meghalaya Police. The names of the deceased who died on the spot are: number 1, Thal Shadab, male, 45 years. Number 2, Nikashi Dhar, male, 65 years. Number 3, Sikh Talam, male, 55 years. And number 4, one unknown male forest guard of the government of Assam. The names of those who succumbed to their injuries in the hospital are: number 1, Tal Nartyam, male, 40 years, who died at Boroto. Number 2, Chirup Sumer, male, 40, who died at Juan. The state government strongly condemns the incident wherein the Assam Police and Assam Forest Guards entered Meghalaya and resorted to unprovoked firing. Government of Meghalaya will take all steps possible to ensure that justice is done and action is taken against all those responsible for this inhuman act. As a mark of respect and mourning for the deceased, the
decided to cancel all official festivals, including the Cherry Blossom Festival. An ex gratia compensation of Rs 5 lakhs each to the next of kin of the deceased shall be released. At this point in time, I would like to appeal to all the citizens of the state to pray for the departed souls and especially for the families who have lost their loved ones. I would also like to appeal the citizens of the state to maintain peace and harmony in the state. The state government is taking all steps necessary to ensure that law and order is maintained in the state. The talks, of course, the incident that happened is an incident that had not got a direct connection with the border talks as such. And obviously the border talks are very important for us. But given the current situation and the current time, and this particular incident that happened, it has affected the overall situation. And hence, at this point in time, how things were in the past is not going to be the same. And therefore, we need the confidence building. What kind of actions will be taken as we move forward? What kind of different steps will be taken? And how we will be able to make sure that justice is done? All these will determine the future course of action. And hence, we expect that both Government of India and Government of Assam will take the necessary steps to ensure that justice is done. And based on those situations and those demands and those actions being taken, we will discuss and we will decide the further course of action. Hello? 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 Kawai kali Scorpio keberanu number AS not UADK San Khandai San Pra. Hakamiet jong ka arpuar terik unai wiang arhajar arpuar kelasha wiang ding hak kenhun kirunar hak surok ba kabren hajan ke skul Arya Vidyalay hajan Jalupara. Kerkum ki kubor belai olom le thu baki katok ni giru snio ya ki ba amla bantip kidi ki ai. Kilabat dengan kali bat hadian ba kilapa akhir ki basong hapok dengan kali. Kila wiang ding kensan dengan kali. Ipulit gidang penlong ya kejing toket halor kena kejing ja banyo kem ya ki budan keti ha kena kam snio. Hello? 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 Menteri Rangba ka jela u Konrad ke sangma ula penramjur ya ki pulit Assam ki belawan Thombor bat siat yap ya ki sangut ki Rangba khasi ha ka snong mukro bat ula penti kena ba ka sarkar kan simkhia ha ka ban penyo ya ka hok na ka banta jong kini ki blak khlatno bat kum kadak jong jing solem ka sarkar kla rairu ban pensange sha sipor ya ki program ni kita masa baro ha ka jela. Ka kenhun menteri keblai kenduk kerke ke Sengibaar keletai sani lor ke jingja ke belajar mukro ke distrik West Jante Hills ha ke bahasan ngut kira patba jong ke jela ke ladu ela ke jingim. Kumta ke sarkar jela ke larai bandawan ke sarkar India ban pak toket da ke CBI bat ke National Investigation Agency NIA. U menteri Rangba Konrad Kongkal Sangma uloong ba ke kenhun menteri kan dait dawaru na menteri korbari jong ke sarkar Preng Amit Shah ha ke arp sautrik menta ubnai. Ulang bagi sarkar jela kan tahu bagi Special Investigation Team hapok kejing alam UDIG Eastern Range ban sedang ya kejing toket ke bayadai bat kejing jah mukro. Tad hadu bagi sarkar pedang kan pak ke kenhun toket laga dega CBI nek NIA. Konrad Kongkal Sangma uli thu ru banakaliang ke sarkar jela kan pak toket da ke Judicial Commission.
Bat ka kenhun menteri kan ia kenduk ru ka National Human Rights Commission bat kan IT ka kai phot alor ka ke jing sha siat diap ke sanut ki pat ba ka jala Meghalaya but away of forest guard ka jala Assam. After all the discussions that we had, few very, very important and critical decisions were made. I would like to divide the discussions into two parts. The first would be the cabinet decisions. So first, the cabinet has decided that on the 24th of this month, which is day after tomorrow, a cabinet delegation will be meeting the Honorable Home Minister of India, and we will be officially informing him about the firing incident that took place in Mokro village, and we will be demanding that an investigation be made by a central agency, either NIA or CBI. Number two, we have also decided as a government that, keeping in mind the incident that has taken place, the very unfortunate incident, that all official government programs, including foundation stones or inaugurations of any programs or any government official programs, will be suspended till the 30th. And only after 30th will we take up the programs as a mark of respect to the departed souls. Third, we have also decided that all festivals of the government of Meghalaya in any part of the state, all the festivals will be cancelled and none of the festivals will take place. As mentioned, that this is a very unfortunate and very sad incident that has taken place, and hence, keeping that in mind, to show the solidarity with the people who have lost their lives, the families who have lost their loved ones, the government of Meghalaya has decided that all festivals throughout the state will be cancelled. We have also decided that in our visits to Delhi, we will be meeting the National Human Rights Commission, and we will be submitting our report to the National Human Rights Commission as well. Apart from that, we have also decided today that an SIT will be constituted to investigate into this case, as the FIR has been lodged, and the DIG of the Eastern Range will be heading this SIT. Apart from this, while we appeal to Government of India that an agency from the central agency should take over the investigation, in the meantime this SIT will start conducting the investigation, and as and when the Government of India hands it over or approves this investigation to be headed by a central agency, the investigation will be handed over to them. We have also decided that a judicial commission under the Commissions of Inquiry Act 1952 will be constituted to look into all the aspects of this particular incident that has taken place. Menteri rang ba kejelau lepentip bagi Sarkar Assam kalau Wengkam Shipor yau kajal nat u officer in charge ka Jiri Kinding Police Station. Bad yau shikari enggi u Forest Protection Officer ka Keroni Forest Range. Kebedan lang ha kajaka basya ather kuli kipat ba hamukro. Kebalalam sya kejengklat jong kisangut kibreu na kejela Meghalaya. Ulih tu bagi Sarkar Assam kelapan kenre akam ru yau Imdad Ali, Superintendent Kipulet ke West Karbi Anglong, namarkan yang kejingjah mukro. Ukonrat kongkal sangma ulih tu bagi Sarkar Assam kan sashim kisinjam banankam banshim hagaban tokit ikan kejingjah rengkat kejing selok lang bat ke Sarkar Meghalaya. I had a telephonic conversation with the Honorable Chief Minister of Assam, and in the discussion I have expressed our very, very deep concern about the incident that had taken place and the unfortunate incident that took place, and briefed him about how the situation happened, and appealed to him that immediate action should be taken against the officials who are involved or are responsible for what happened in Mokro village. Based on the discussion I had with the Honorable Chief Minister of Assam,
The OC of Jiriking police station, who was involved in this entire action, has been suspended. The Forest Range Protection Officer, who was also the officer who was in charge in this area and very much part of the incident, has been suspended. The SP of West Karbilong district has been transferred. And at the same time, the Assam government also will be taking necessary steps to investigate into the matter in consultation with Meghalaya government. And at the same time, the Assam government has assured that whatever demands and requests that we put to Government of India, the Assam government will cooperate to ensure that justice is done and those who are guilty are punished. Unang yalam jong kaliang persya u Dr. Mukul M. Sangma u belong ru unang yalam jong seng AITC haba ula yoi ya ka kubor ka basonsi halor ka jing sya siat yap jong kisanut ki jing embrio ha ka ni ka singihi ula le chamukro West Giant Hills District bat pen pau ya ka jing solam halor ka jing klat jong kini kisanut bat ha ka jong apor ula there ka sarkar jela ba kam sim lala ban a jing yada bat jing singan ki pat ba Hadian ke jingja ba ki brio ke belului kila syaksiat ha ki pulut ke Assam ha Shnong Mukro ke distrik West Giant Hills ke badan ha jaka kaput ke jela Assam bat Meghalaya. Unong yalam ka Trinamool Congress Legislature Party bat unong yalam kaliang persya ha ki yang dorbar tawan ke jela Meghalaya. U Dr. Mukul M. Sangma ula poi ya ke jaka ban kemi ya ke jenglong jengman. U Dr. Mukul M. Sangma ulaong bag sarkar MDA ke belayalam dak NPP. Kam syem la buat ya ki SOP ki bela buat bat ulaong ru ba ke jingdon kam ban buat ki SOP ke long kebadan kam haduk kata-kata. Ulaong ban ke ke bela jah ke negesngi bat ki jingja ke bela dabja haswaru. Ula aban ong ba ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam kim syem la buat ya ki SOP ke bela buat ha ke bela dabdan ru ke jingi menjur ha ke ba la batha bat le menjuru ban buat yakni ki SOP hagi jaka ki badan kajing ya kaja. Uang bagi sarkar ki belalek ki lale ek badan kam. Ndrei yakni ki SOP ki belabo kene ki sarkar ki pemerintah kam shimla kmi benya yaki. U Dr. Mukul M. Sangma ulang bakane ki jingja ka belajar ka Shnong Mukro kadai ka jing temu ban peniap pathari ki babun ki beriau na kanu-kanu ka kenhun ben beriau. Baru ulang bakane ke sarkar ke pemerintah kam semlala ban ay ke jing song sengan bat ke jing sengan ki brio ke badan ha ke jaka kaput u Dr. Mukul M. Sangma ulang shosho bagani ke jingja ke DKK ke bapentut ke song suk song san bat kumta ula kentu ya baro ki brio bakin penne ya ke jing song suk song san bat ban IT ya ke an bakan le ke badan kam ulang ba ke sarkar Meghalaya ke dei ban simti ke jingkit kli halade nang bakan om penslam shosho ban ay ya kanu ko hok ba de ban yo de ki brio Ulang ba ki brio barok ban katan ki de ban yele ban penne ya ke jing song suk. And from what has happened, it is abundantly clear that the authorities from Assam counterpart, having entered this village, created that situation, triggered that situation, resulting in what ultimately became a very unpleasant fallout, resulting in loss of precious innocent lives, peace and solace, having gone through these very painful experiences. We also visited these two of the victims who were injured but are fortunate enough to be still alive. I am told by the doctors that they need to be referred to Negrim Shillong and hopefully they should recover. But we will take stock of the whole situation, keeping in mind the problem that has culminated over the months, starting from last year and culminated to this kind of very unpleasant situation resulting in loss of precious lives, which is condemnable. So I condemn the action of the Assam authorities.
the overall impunity with which they continue to engage in atrocities against our innocent people along the border. This must be taken up head on by our government and ensure that there is no repetition whatsoever at any point of time in the days to come. And another part is that having seen the incident which has taken place, resulting in this loss of life, they have definitely encroached upon our villages, which is completely unconstitutional, illegal. Therefore, the overall situation that has built up is because of failure of the government of Meghalaya to take Assam head on as and when such situation cropped up. Komisi Bentaban Pendamjur ya ke jingsa siat yap jong kisan ngut kirang bak khasi ha ki pulet Assam ha ka arpu arterik menta ubnai bat kum kadak ban penpau ya ke jing solem kisan tli sang bhalang kila penlong ya ke jing song solem bat ke jing thang mambeti hakmat jong umat sanam jong kyang nang ba ubadan marjan bat ka Shillong Civil Hospital hakani ke jing song solem kidan katuk ani kiri shum kabu kibala penmiru ik jengkul mar kabala poi hadu uput bagi pulet kila hap ban siat dagi tia gas ki santli ki seng bhalang ki bakentup ika KSU FKJGP RBYF HNYF bat JSU ha ka arp sautrek unai wiang arajar arpuar kila penlong ya kejingi song ngulem bat kejing thang membeti ya khamat jong mat sanam jong kyang nang ba ubadan marjan ba ke Civil Hospital Shillong Komisi Bentaban ngulem halor kejing sya siat diap jong kisan ngut kinong Meghalaya Badaku juga por ban pendrem ya ki pulet Assam ki berhenti hak ban shim ya ki jing embryo. Kila pendrem jurru ya sorkar Assam bat kham tam ke sorkar jela ka bam shim dishim kya halor kene ke jingja ne ban bo ka thanat ne ka police outpost ha ka jaka kaput ban a jing ya dai ki patba. U General Secretary ke KSU Donald V Thaba ulong ba ke sorkar Meghalaya kelashna ya ki special force na do ka SWAT ka SWAT ke SF10 bat kini ke special force kila shushong special bet tang hapok konong ba Shillong bat balai shimla pha kini ke special force syakithan kaput banukun persya ki pulet Assam ulong bag sarkar jela la dagadon shisha ke jingkit klik ke deman tauno ya ke special border police bagian apa pahara hasilan terjong ke jaka kaput ke Assam bat Bangladesh bag deban boru yu klik do dau DIG uban petek tang ya kathan kaput u General Secretary ke KSU lepen bena bagi sanseng ken penlong ya ke non cooperation movement bat ulu kentu ya baru kinong tre sarkar ke bayat ya kejat benriu bagi dai ban pep na ka blet tre ha ka sni tho dieng bat kane kan tre kam ha baru nyut ligi district jogari lom khasi jantia Nakaliang Presiden ke FKJGP uba Dundee Cliff Kongsit ulong bagi kinhon sang bhalang kila dawana ke sorkar bagade banbo iki police outpost ha kejahan kaput omdei banduna na ke kilometer no put baga jela Assam bana jingya dai kisnong kitau bad iki patba iki basa akathan kaput hendrei hadu menta ke sorkar kamshim labu satya yaki police outpost ne kithanan U Presiden ke HNYF uba sadon bla ulong mag sorkar kamdai ban persang ban penbet uput usam na ka jingi snam ndai ke ban penbet ka jing sok bat ka jingi hon lang jong baro ulong mag sorkar jela kamdai ban kut tang ha ka jing ai jahar ndai ke ban kem no mardor ki pulet Assam ke beren keti ha ban siat yap ya ki brio namar kilale ke ka kam apa uput usam jong ka Meghalaya Hagene ke jingelang layo ru ke jingkran no General Secretary ke Jantia Students Union Uti Suchan. U Presiden ke RBYF uba Bipul Thangkeu, ke Presiden jong ke State Ikong Purity Pawa, unong yalam ke Naga Students Union Shillong bat kiwe-kiwe. MDA government! MDA government! Meghalaya police! Meghalaya police! Meghalaya police! Islam jongi kilat thia lang tar surak lengba kanjing sya thombo ha kita kiri utram snam na po Assam dah ka jogo por habang yoi ya kipras sem balang kebiadan hang to bangiliawan bangilia poilut indap ta man sem ni he man sem na menta ban pensingai dan dapat sak hilang ya kene ka jingjia dekat kum ka jingyo jing tip ka jonga ya ka to ka jingjia ba laingot
kinong song snong jong snong mukro ki badai kinong rep kimon banlai rep banlai tray shakibre ki lang tha ki jong ki henry ki shakem no ha ki sipaya sam bab ha kana ki shakem ki pajba ki layame banlai balai yaki ha kata kapor kat ba ka jing yakran nakaliam kinong yalam sinong jong snong mukro bat kini ki sipaya sam kadan ka jing siap dusman bat ka jing siap sendrak patar dagi kuli ka pejba hangtahi kine ki parados parasnam jongi laingon ki kelon yap hamadan bat saumon ki laman sau bat hakane ka po hakajoi gasngi kat baki dan ra sebuah hospital ya kine ki saumon iwei tang supaya ka sinong barato ilaklatno bad iwei ilaklatno tang supaya po civil hospital jalong ban menta sa argot kedang dan hajing sumar jing sya sumar hangtei hapo hospital negrem dan kalang gaseng yi penram jur ya kene kajing wan thambor jong ki sipaya sam ya kidok kisnam kijongi kalba nakapor sya kapor amdai tang bagi siap pathar henry kiwan ro ban pendik ban berngem bersiap ya kidok kisnam jongi ki basa sikitan kapot hai nilasa hero ya kejing penbaik put kabanang pong hakaba ka surkar asam bat ka surkar Meghalaya kilajat syakman bat nakaliang ganero nilai bat nakaliang ka surkar asam surkar Meghalaya bun gi jaga kiputa jongi kiladu kilarong si ka surkar asam te hakane kawat ka baar kadba kejing ya penbaik kadang ya syakmat lembak kita ke regional committee penban kita kisnam jongi kila place nam hamadan de nakaliang keseng nyemla ban pediang ya kini ki ai barok ki jingjia ngidawa na sarkar ba kan penyo ya ka hok jom kini ki bakhlat bat kumjo ki paman sau bat ban kam mardor bat ban sitam ya kini ki riu terang senam ki bala le jubor bat sat jubor ya ki jingiem ki beradok ki berasnam ke jongi. No justice! No rest! No justice! No rest! No justice! No rest! No justice! No rest! Hadin kini gejing yalang kinong yalam seng balang rengkat berkipat ba kle shimbenta ha gejing thang membeti kum shibenta ban sngolem ya gejing sya siat yap jong kisan ngot kirang ba khasi he pulet Assam ha kisnong mukro ha ge district West Gentia Hills. Kat bagani ke jingthang membeti kerang ya cakamat kalami kensan ke huri-hura ha kabaga kenhuan ki samla ki bala ka adur bahaya ladi kila persyang ban penmi ke jingkul mar ha kene kathan nriwat ha pedang ke jingkat pat jong inong lam seng balang ban long ki bajai-jai nri ki katu kene ki samla kum shimla ken snap nri kila let ban pen kalem ya ke traffic police booth bat kila wiang ding ru ya ka bat kila let kawang mawe ke bos ke bala suba bagadeg ba syong ki pulet. Pada hadin kini kelat thangru eka syaka jongan eka bos kepada number ML Not San B Prasan Iwesan. Ya kini ke traffic police booth bat eka bos lalet ban penlip no dagi katu kini kinong yalam seng balang bat kila BRU eka kenhuan jongi samla ke persyang ban thaw ke huri-hura. Hagoi pagaliang ki Rio Shim Kabu kila let kawang mau ki pulet ki ba pahara hagathan Barrack Point. Bat kini ke jingja ki pulet kila siat ki tiagas ya kini ki patbhur iba persyang bat penmi ke huri-hura. Kani gejinya kenat kelane tangkat tu kane por bat ki pulet kila kam bagi samla ki malaka adur phaila de kilet kawang do petrol bom yaki bat kumta ki pulet kila siat ke tiagas ban penprai ki samla ki basedang banelu makane ke jaka. Tang hadian kat tu kane ka jing syong sup syong san kelawan phai biang ha kanong ba shelo.
उधर में है सर हेलीकॉप्टर सर भी है सर हम लोग का 2 स्टाफ है Hadirin kutu kubor ini pasal si Porsche ini kijing penbena. Hadin ke jengkul marjeng mut jeng kipat ba ha ke jeng duna peniang ha ki petrol pom ke balajan adu ke si balang jong kata yau na ke jeng sange penpoi peniang ki kali ket petrol na Assam ki balahap ban sange no Hyderabad ha ke si thok ding jong kata yau katnat pulit jong ke Riboy district kalasim kia ban senran bat ajeng pahara ye ki saupau teligi kali ket petrol ban penpoi peniang syakeleng ki benta jong ke jela. Assam Petroleum Mazdur
kabalong ka seng ki nongkit umpniang petrol na Assam kalarai ban sange ya kajing penpoi petrol bat diesel sa kajila Meghalaya hadien bakaladon kajing bam sengan ha Meghalaya hadien kajing jas syak siat yap jong ki sangut ki brio hamukro kabahap ha West Giant Hills District jong ka Meghalaya ha ka arpo arteri unai wieng ha ka arpo santre unai wieng ki pulet ka Riboy District kila shimkia ban pentri kam ya ka kenhun senran kaban paharai ki kalikit umpniang na Jorabat sa ki benta ba per ka Meghalaya. Habakrian ki nong patai kubor u Sanchet Surekha u belang u Joint Secretary Jong Kaseng Petroleum Dealers Association ulaong ba kajing sangi penpoi umpniang Jong ka Assam Petroleum Mazdur sa Meghalaya kalong nakadaw ba don bun ki jingeki ha Meghalaya halor kajing jah mukro. Kinong nya kali umpniang ki siap tieng yo ja kanu kajing maya ki ha ka surok ba. Ulaong ru ba ka Petroleum Dealers Association kapan pau ya kajing songu ikipulit ke Riboy District ki bela ai ka bor pahara ya ki saupau tili ki kalikit umpniang bandrung sa ka jela Meghalaya bat kumju ru ya ka sarkar Meghalaya. Petroleum Dealers Association of Meghalaya. I'm the Joint General Secretary. What is happening here is that since yesterday, because of security concerns in Meghalaya, the Tanker Drivers Association, which is Assam Petroleum Mazdur Union, they had temporarily stopped the supplies. And yesterday, after assurance from the government that they'll be providing police escort, so today the supplies to Meghalaya have resumed. And the Meghalaya police, as you can see in the background, they are stationed here in Jorabat and they are escorting all the vehicles all the way down to the different districts of Meghalaya. And so we from the Petroleum Dealers Association, we are very grateful to the Meghalaya government and particularly to the police department and the IC sir from Burniat and the SP sir from Riboy for providing us with all the support so that the smooth supplies to Meghalaya continue. And we from our Dealers Association, we would like to also say that we stand together and it was a very sad event that we had to lose so many lives. And we hope and pray that peace and prosperity will continue within our state of Meghalaya. Hakasi bapentri kami ka non-cooperation movement menhaka arpusan tri unai wieng ka kenhun sang balang jong ki sauseng bakentup ya ka KSU FKJGP RBYF bat HNYF nombor circle kilalit ban khang kerdep iki ka tu aniki office tri kam sarkar bat ru kani ka kenhun sang balang kala lektur sya ka office jong Deputy Commissioner Riboy District ban phami iki nong tri sarkar ban ai ka jingi tri lang ban sangi tri kam hakani kesngi Baca perang! Baca perang! Baca perang! Baca perang! LBA government! Down! LBA government! Down! LBA government! Down! Police! Down! Police! Down! Tang Maria yo jing tip halor kini ke jing temu kiseng balang bantur jaka office Deputy Commissioner ki bor pulet kilalet ban sertap ka kerdop office Deputy Commissioner tak aduk balami ke jingnya ke krit ha pedeng ki he pulet majestor bat kinong elam seng balang hadian ka to kane por namar ke jing bamsha majestor kiseng balang bandrong chapok office kinong elam seng balang klepen pau baladami kano ke jing ja besngusi ki bor district ken haban shimnya ke jingkit clear Hagani kajuk kesngi kinong elam seng balang jokini South Ligi seng kilalet ru ban pensange ek interview thongkam jong katnat superintending engineer ke office PHE Hanong Po. Kita berschedule nomor ba bayo ada persir itu sok kilan. Ada kemain interview kisah jadi kibatse bakin habis schedule dia. Okey. Pas semua nomor ba lasa li single na ganja kumne hayi ngasam nyo pipi sok no.
dan gajing syak sunok ka musim boleh lu jumno pada pinju sunok ketika kita saya geri jadi boleh hal nim kang kita employment kuat pekerja kam kejam pinyo mar wan interview ni squad ba ada pinyo corporate office pinyo me interview kina kimban saya bakin hab schedule biang sisa bilang ketika bila elat ba elat tambang ba kapan ibat ba hari boy lumdor gajing itli okey ada pindan hi gajing itli saya situ ini dia nak kalian juga NGOs ikut ayu babahai nam tai kun samla baro imkuat bamba numi okam menu ikut benu okam taba ya trai lang kada pidon ke besim itlang HKBD bat kini ki post ki ba fair pok ka district lab pada sub divisional lab te kumba ngi hi ka jingja ka longba ki wan ka to ka ningut ki brio na ka liang jo ki seng ki ba fair ki lawan penseng ya noi ka ni te HKBD ba kani ka benta ngi na ka liang ka office ngim simdon ka no ka rai ka ba ngi ngin sim ring yong beng ni ha ba ne khren bat ki nong wan interview te ngila yo ru ya ke jing ya kren bagi nong interview bat kila kongo bat ngila sim ya atanas joki ke babuan gi ngila pensengen no shwai gani bat ngin sale pat ha ko ke por hot kalakta namar babalai long deban pendap mentakas ngi ya program te hakaliang joko office su ngi don ka yu nama ngila khot gi expert ke buan nabar te kan pensitom yang ngiru ya ki kom se kam ngiru long fully prepared nam ta kan diga interview mentakas ni tinggi hapan reschedule biang teka kawara ini ke tinggi ki ngila siam hi dalam jongki mat kila saki haba ki kun semla ke jengi ki baile interview mentakas ni ki la priang berkersan tinggi ki sauseng ringin nak liang ki sauseng ruk inom sim klik ti ngai buden nak por ban sim nak jibak klik ban le reschedule habe dei bekeneka interview juki kemtas ni tengi kentui ki tu ki kun semla ke bisim tam ki ba wan interview mentakas ni kimcem ngilap pulom no pensengen no yaki fisim bakum dei kajing pensengen tang mentakas ni hari nakalian jengi ki sauseng ngi pitang nakapor sport ban buden bat ya piro indor katang berkini kun sebelah ki tilang bengi dah baidi berkata para don hi kemsim ke banis no tilang ngam try bikin skodu nong nomor ba on reschedule biang ban mesa isien ba nakalian ke office kulakular ba on reschedule biang ya kene ke interview haba phabian sigi bentar joko kubor Justice retired BP kataki hagasi hatma jai jokta yo ulalum ye gejelang bat ki he officer jong katanat mining and geology bat ki he officer na ki tanat sarkar ba fer hakabede ba kajing keno jong kajing dan ye kajing ti bat kajing khayi be an yo do yong hakajla Justice bala shongthaj BP kataki hagasi ba ar jong kata yo ulalum ye kajing yelang bat ki he officer jong katanat mining bat geology bat ki he officer na ki tanat sarkar ba fer hakabede ba kajing sha keno ba kadon ka jingti ba jingkai be an yo do yong hakajla habai kran biginong pathai khubor Justice kataki udong ba ka sarkar jala kan sathaw ya ka district level grievance cell DLGC banti benia ekjing ujor hakabede ba ka jingti ba ka jingkai be an yo do yong hakajla ulong bagi pat ba kilaban ujor hagane ka sel bat kene ka sel kan penlong ye kejing toket nada ka sngo ba kejing ujor ka ba kali opdiang kalong ka badan nongrim bat kan le da ka batenge persya ikitu ki badan keti haki kambean kataki ule tho ru bulayo pulia ka kai phot bakladon ka krem ka badan hapreng kejing ma namar kejing ti do yong bean bat ula batha eu deputy commissioner banti benia ahlor kane bat ban IT ka kai phot akalai putrek unai wiang ule tho bakladon bon tli ki mukaduma ki bladap ban register hakabede kejing ti bat jing khai bean yu do yong bat kladon ki jingja ki bladap ban charge sheet bat kladon pat ki jingja ba am shimladon kinu ki sakhi ki babiang Justice uletho ba kejing kmi benia ekejing dan udo yong haki sautri ki district jong kejela kal ajan dep artat ba lapen dep ru ya kejing le survey da ka drone bat ikejing tip ki babenia halor kejing dan udo yong on setip ha kejing ilang ka banwan ka banlong ha ka artarik uno opra ban spen kan mau ke sarkar jela hak affidavit kalakam ba kejing dan udo yong ha kejela kalong hadu lai puar lak metric ton ba kumta kan ka kenhuan apo kejing lam Justice kataki kadang kami benia kejing dan udo yong ha kejela today in fact we have I'm here to take stock of the implementation of the directions issued by the Supreme Court and the NGT and also various directions issued by me as well as my recommendation in the previous meeting.
So the recommendation I made, the government has accepted those recommendations, like the involvement of the general public in the process of identification of illegal coal mining and transportation. And I said that I recommended that the general public should be made involved in this so that the public has the confidence in the system. And if there is any illegal, say mining or transportation is noticed by any public, they can report to someone. So they have decided to create the district level grievance cell. So anybody can go to the district level grievance cell and file a complaint on that. That the government has accepted. They are going to notify it. Then I have taken stock of the re-verification process which is on, and it is almost complete. The physical re-verification in all the 4 major coal producing districts. And I have also directed the drone survey by the Garuda people they have engaged. And this is also complete, and they said that the final outcome they will let me know by 30th of this month. And we are proposing to have the next sitting on 2nd here in this building, in this conference room. And the final thing will come out only on 2nd. How much quantity of coal? Number one thing that, as you know, they said that in the Supreme Court affidavit, they said that it is 32 lakh metric ton and odd. My job is to verify what is the quantity of coal now available. So that I think I'll be able to tell you only on 2nd of this, the final figure. There has been allegation that there is still, illegal mining and illegal transporting of coal is still going on in our state. That's it. The allegation I have read in the newspapers also, and particularly the allegation in respect of 1 or 2 districts, including East Jaintia Hills district. I have read one news report also where they said that a cave is under threat because of the illegal mining. I've asked the Deputy Commissioner to make an inquiry into that and submit a report by 30th. Any response, Mr. Government, on the steps taken to address illegal coal mining? Yes, they have issued the SOP on that. They are strict about it. And the question is, the SOP is all right. How far it is implemented is the question. How far it would be implemented. So therefore I have suggested involvement of the public in that process. And that is why they have decided to create the district grievance cell so that the public can directly complain to the grievance cell. And grievance cell will make an inquiry, and if they are satisfied with that facts and figures which have been furnished, then the follow-up legal action has to be taken against the persons who are involved in such illegal activities. So far, how many has been arrested in this illegal transportation of coal? I can't tell you often, but a number of cases have been registered for illegal transportation and illegal mining. And those are under investigation. In some cases, they have filed a charge sheet, and very few cases they have submitted the final report, means no evidence. But most of the cases they have also filed the charge sheets. Ka sarkar jela kala beteng ban budien halor ke jingsa siat yap joki sangut kirang bak kasi haki pulet Assam. Bat hakasi pele jok tayo klalet benia kendu ya menteri korbari jong sarkar India o Amit Shah bandawa ban pak toket hakasi CBI lani ke NIA halor kani ke jingja hakani ke jinglet jok ni ke kenhun mi khmat na ke sarkar Meghalaya kalai kran ru halor ki weide ki mat jingdawa jong upat ba ka jela ka sarkar Meghalaya pok jinglamu menteri rangba u Conrad Kongkal Sangma Haka arpusau terek unai wiang arhajar arpuar galit ya kendo ya menteri korbari ke sarkar pleng Amit Shah ha New Delhi. Haka bakal kerpat ban pak toket haka CBI ne ke NIA halor kejing set ke Pulat Assam migi sangut kirang bak khasi haka senong mukro aka distrik West Jaintia Hills. Haka ne kejing kendo ya Amit Shah laidon lang sembut menteri rang bak agajela uba Prestun Tunsong ki menteri sarkar bekentup uba ala kemen rumbui uba aranik ton leng dok tongkar bat uba Hamlet son doling bat kihe officer jong sarkar preng
Ukonrat kongkal sangma habai keren bagi nong patai kubor hadin kejing kendoyu Amit Shah. Uli tu bagi lepen sengau hau halor kejingja hamukro. Bala batai kidau balam syakade kejingja. Bat kila kentu ke sorkar pedang bantung dak kenhun toket lagade ke CBI ne ke NIA. Ban penti kena ban toket benia bat ban lap ke jing shisha baro bat penistom dak beteng ikitu kebidan keti hag ban syem ke jing embrio. Konrad kongkal sangma uli tu Bu Amit Shah ulah penti kena bagi sorkar kantung ya ke kenhun toket. Bat ha kenong kopor kan sepenmi ke jing pen menapat ba halor ke jing tung ya ke kenhun toket. Konrad kongkal sangma uli tu ru bagi lekran ke bedai bagi jinglong jingman kam tam ha ki jaka. Ki bedai ha ki tan kap put ha ke bajudan ke jing ka japut bagi lakarpat ke sorkar India kan syem ke senjam ke ban penti kena babro arti ke sorkar jela kini trilang ban penti kena bakum kini ke jingja kin om jashu hadin habut. Uli itu bagi lekran ru alor kiwai pat kimat ki bakentup ke jing rawa ban pendrung no ya ke ketian kasi bat garo ha ke schedule jong gariti sensyari ban pentrai kam no ek lain permit bat ban sya no ya ke sorkar jela bakanya cekmat ha ke ban pentrai kam ya ke MRSSA ha ke jela. We explained and we gave a detail of the different circumstances that led to the incident as per the information that was received by us. And apart from that, we have also seen that statements have come from the Honorable Chief Minister of Assam that the entire incident in the shooting that took place was unprovoked and there was excess use of power by the police from Assam. And keeping that in mind, we have requested the Government of India to constitute a central agency inquiry into this entire incident that took place, either through CBI or through NIA or any appropriate agency, so that the truth can come out. And more importantly, action is taken against those who are responsible for this inhuman act. The Honorable Union Home Minister has given us the assurance that he will constitute an inquiry under a central agency, and the order for that should be coming out anytime. And we thank the Honorable Union Home Minister for his positive response. Apart from that, we shared with the Honorable Union Home Minister that the root cause of the entire tension that has been building up in that area and other areas has to do with the long pending border issue between the two states. And different incidents have led to the situation becoming more tense, which ultimately led to the situation where about a couple of days back where this unfortunate incident happened. And therefore it is very important that all efforts should be made to ensure that the border dispute is settled, and now that this incident has happened, the talks that were going forward has hit a certain hurdle, and there is a lot of area where trust has to be built, and hence the intervention of Government of India will be necessary in that front. We also discussed about the security and safety of the people in the border area, especially in the sensitive zones and the disputed zones, and we urged the Government of India to initiate a process to ensure that both the state governments come together to ensure that such kind of incidents do not take place in the future. Kajinja hamukro West Jante Hills, kalakta ikinong letnyong wan hapedeng kajala Meghalaya bat Assam. Hakaba ki bor pulit jong ka Assam kilakhang ya baro ki kali ki bedan ya unamba Assam ban let sya kajala Meghalaya da kajing syap tieng yo ki syak thombor ha kiri syum kabu bat wat ki kali Meghalaya ru kilakamai tang hadu jarabat.
Hadian balasak khang no hagi pulet jong ka Assam kabala sedang nado ka arpu arterik unai wiang arajar arpu ar ya barok ki kali kamai bat ki kali shimet bandrung sa Meghalaya. Haga arpu lai terik unai wiang arajar arpu ar nakaliang ki nongnya kali kamai kum shibenta ban perkhat lang ya ka kamai kaji jong ka Assam kilarai bai ki passenger ki bawan Shillong kin penhiar no tang Hajorabat. Nang bagi kali turis ke ban Assam kini aban kamai lang bat ban ra ke jing song sengan jong ki nong let nong wan kanang bakan omdon kanu ke jing fer jing mut. Habapai sya ke jing sya asiat ki khasi ke belajar hamukro nakaliang jong kinongnya kali turis ke lepen pau ke jing sokya halor ke ke belajar. Ban nakaliang joki ke lakerpat ya bro arteli ke jela bakin pen kloy no ke jing ekran ban yo ban pen bet no kham kloy ya ke jing ekanat. Bat ban wan ra abiang ya ke songsok songsan habro arteli ke jela bat bagalet kawan jong pat baru kan long ke basengan. Tadi pun jing ke sukar ni kuai kata ka ba kenya suk yasan kenya le ya kata kaba kenya phalang nya suk lang bara bangin ya im nya ya lang kata ka jing ya long breu jongi no ba kenya kamai kaji lane kenya kadon pun jing dot kam hapang ba atat kada de kaba marjan bat ni ma kam de yu habala da ban long pat kum ne kata ya bara hi om tangeng ni kita ba wan ro ba so jenjar hi wat ngi hapen hiarah nei steng yu ba kum no koi jakal ti mat kamlong ka basuk perhat lane kaba sepang bejongi banyak kali ne nong le nong wan ye ha kane ka bang wan kum ne yim bansi le di long hap pentam la ka bai kali namar bangin yo ye le di la da shubung inang ne wan bu ne nang ne hap lek ni la ne yo riu bangai hap nang ne te long ye hap simtam kat bangin yo ban ndap ya kata ka bai kali ka bai ne ka bai cinton kam kum ha kali kali kamai mah bab siu nadong aku ang ya kesaka Meghalaya to se abang ide kaju kawai dari ke sobano ka kanike bare beria ayuno beliau ngingi stam ya ke passenger kat bawan balai bawan pasal kasa ha ke ke jingja ka baja te matkit kya ki sarkar teman nai pendik ini ki passenger ba nai pendik ya ki petba basiwana ye Kum kada kajing persya ya kajing siat ya ki khasi. Haki pulat jong ka Assam hak snong mukro ak distrik West Jante Hills. Hak step jong arpulai terik unai wiang arhajar arpuar nakaliang joki nong ngalam seng balang bagentop na ke FKJGP bat ka KSU Bernihat Circle. Hapo ke jingalam jong presiden ka KSU Bernihat Circle Uwan Prang Motho bat kiwe kinong ngalam bagentop yu Henry nong tudu Unowa Kongsted bat ukit bor suting. Rengkat baka jingan lang bat kidukot kilami surok bante di kilamayong hasilenter ke surok Bernihat. Bagi kali bakamai yang kini tan kum kadak ban penpau ke jing sengosi baka jing persya ya ke jing le joki pulit ke Assam ke belas siat pathar ya kiru pat ba jong ke beri unyo trap na kaliang joki ni kisang bahalang ke lapen ram jore ke ne ke jing le jong ki pulit ke Assam dak basu siat pathar la kum baki dai gi merat ya kini ki brio ki belui baik ke keli na kanu kadau bagi siat bat manub ai hukum ya ki hadok ki yo obor ban siat iki brio Ndai kila dai ban pentip lam syaki pulit ke Meghalaya habdan kanu ke jing kenat kenang ban lak ban pek lakam bat ban lak kanu ke jing ja besngosi kumbak laja haka arpu arterik u benai nai wem ban kaliang jogi ni kisang balang kila kentu ya ki brio jong ka jela la jong bakem dai banduk mensim ndai kum kinong yalam jong jat ben riau ki yai don rengkat bat ki barabor ki la ben rap Nyut kenyar ki paradok pas nami bahap sim kota dia berpikir bagi sosial media meski ba kita siap tiap kaba mla pan pediang hai mlang salah sudah siap pathar la siap apalak mai ki marar namar bai bisa ki marar yang untuk kias sangat ka ai jak ya ki beliau masih malar ke beliau sim tadi jing imung kadang ko mla pediang hai mlang salah kena kalian jongi ka seng om tangga perhet sekil berak kowe hi beri sian tiang tolong ya kan ika singi kata ka blak de mut bangi terus penrem halor jing le dusman jing tigi beri Assam beri polis Assam beri forest guard Assam kapa simatik anor kom ki lale se la kalau anal order dio anle isonglem ya ki hani opor ba dadu e no satu kan ni ki mesim ma kodro ke jumki Nangyay ko solem ko ay ibahing masang bajungki badladu na ki mesim kodro jumki pat gidawa ya ka sarkar bakan simki haro kini akalo kini kapang ba da kumno ka sarkar Meghalaya ka dipan penbor ka sarkar Assam ba dipan kem ni kiti beli buruk ki akong itu rekam Perdok kosnam ibahing basem
Laduno ya kecingim jong men para ni kong para men jongki ni yang ne iwan kum gaseng FKHP PSU banwan bente kan lama oh imla bandon rengkat lem bati pentingan yaki hendrai kene kecing lek kejongi situlup kari kasih kejongi pandete kalaya mayong pau kecing sngolem ya kecing duno ya ketiki ndrungut ilung kimen simbriu kibalas twet oh kibalas sim jubor daki kulit jong asam Pangi pau ka susi ka bajur nakaliang jongi kum kaseng di barok kawai hari kasi namar ba ka kan jingle jong kini ki kulit asam kilale kum kiriu klau kilale kum kita kileno andre hajing sisa kilade ban pendep swa ban pentip swa lada kidon keno ka benta ka jing thut nene keno ka jing awit hang ne hang tai kadi ka benta ka jongki ban pentip sha kulit jong kamegalia andre kapasi kalong kiwan rumbet sakaying kejongi kapade kendau kasiap kejongi hari kasih kejongi kinwan bansim ya kemensim jongki pardo pasnam ni ku kaseng yang skam ban yang yele namenta kadau ba jongkari bajat pedriu debat namenta kadau ba jongki para prasnam kejongi niwan hang ni ban pau ke sngulem lengkat lang bat kini ki parado hot kejongi ki belawan ban penyesno tilang pergi akan kapor ane kasedap ko pementa Hoi, ni kum kinong ilam. Mungkin tujur, jadi paradok prasnam kejongi. Wanam du jingkerman. Herengin don lem rengkat lem batpi. Hakis ni kipor, kibalangya. Lada pidon keno kejinge. Hakis jingim kejong pi. Hakis jingit ku hang ne hang tai. Kaseng kan don rengkat lem batpi. Kakasi Students Union, Jongka Regional Institute of Science and Technology, University of Science and Technology Meghalaya, Hapo kajingalam jong Presiden Jongkiu Calvin Thongni. Hak arpulai terik unai weng arhajar arpuar kila penlong ya kajing thang membeti bat kajing si alamayong. Ban peni kajing persya halor kajing syasiat jongki sangut kibrio jong gejala Meghalaya haki pulit gejala Asam ha mukro hak distrik West Gentle Hills kabelaja hak arpuar terik unai weng. Ya kani kajing thang membeti la penlong hak jakarung jong school ba USTM. Hakaba ki kena pule jong kening school ba bat kumjuk kinong song shnong jong ka kiling bat bari dua bat ka KSU Northern Border Area kilawan bani shim benta banken mau burom ya kitu gibreu kebala du no ela ka jong kajing im bat ban pendrem ru ya kene kajing ja kebala ja hamukro ha kene kajing yalang presiden jong kening unit uloong ba ki pulet Asam kilong ki bamdan men CM show hakaba ki susiat gibreu beloi jong kejala Meghalaya bat kila penrem ru ya ke sarkar Meghalaya bat kila penlong ya ki beriau ha gajaka kaput kum kita kilang kenya bat kam shemlalai ai ban weng no ha karukom ke bastet ya ke jing ke japut hap deng kini ki artli gijela menta sai uput usam nyimdon dai na kata kadau ba parado parasnam jingi ula kelalong lang kenya hal ri lade perkat menta lada anang nesha khmat upod usam umbiang ka ai ka banjia sansnam shposnam hadin hapo langpi shposnam mensha ki shemi ke jingim jong parado prasnam jingi arngut laingut menta kiu sangut lashai chisngi san pungut ndri pungut hadin mano yanga yepi ki khun ki kti jinga jupi lada kamdai yanga brepi tagadau para samla to long berbar ki betli ki bai iwai bengin yadon ke jingi shania om hagi poi ai Nrai, parado, parasnam, baru, long ki bekit kli, banane syakmat, om day syu, baka surkar, kan sensyar, baka surkar, kan penlong lang kenya yangi, nrai day mangi, kiban pait, nak mata, kejing, bahag kamiat, jongkari berkejaj benriu. Meghalaya government, down. Meghalaya government, down. Meghalaya government, down. Police department, down. Police department, down. Police department, down. Keblai Shibon. Kakenhun jong kasenjuk kirang ba shnong Ribhoi district ha ka arpo arteri unai wieng kala penrem jur ya ka jingja ka balaja ha ka shnong mukro block 1 ha West Gentle Hills district ha ka ba hadu sangut ki mensimbriu kila du ya la ka jingim namar ka jingle riu klau jong ki pulit ka Asam ki bala siat pathar bat kasenjuk kala dawaru ba ka sarkar jela Meghalaya ka deban phano da ki bor pulit ki ba klan bha sya ki jaka khaput ban syong sengan ki pat ba ki basa hakini ki benta jong kejela
Kagenhon jong kesenjok kirang bak senong ke distrik Riboy, haka arpuar tarik unai weng hajar arpuar. Hadin ke jing kendo jong ke executive committee, kala penram jore ke jingja ke belajar haka senong mukro block 1 haka distrik West Jante Hills. Haka ba don ki beriau ki beladuk no elak jong ke jing namar ke jingle jong ki pulit ke Asam. Bersiat ia kipat ba nong senong, ban nakaliang kesenjok kila dawaru bag sorkar Meghalaya, kariban pa no de ki bor pulit ki baklan, sya ke jaka kaput. Ban chong sengan kipat ba ke basa agni gitan. Haba keran hakinong thok kubor uba PB Seliang secretary kesenjuk kirang ba senong ke distrik Riboy. Ule tho bahagani ke jing yalang le keran ru halor ke jing pensyai balayo na ka KHADC. Kabla betha abet ya ke Imam Liam ban ai NOC ya ginu-ginu ke betemu sengkam sengjam. Kum ki hotel ki wine shop at kiwe-kiwe. Tat anda yo ke NOC na kesenjuk kirang ba senong. Ulong ru banakaliang kesenjuk kala shimru ekarai bahkan penkup buram ya kisamlai lakai kibalala banwanra ekanam ya ke distrik Riboy lengba ki takma bagile okur haga North East Olympic Games kabaar kabadang skut dangshen haga nong ba shilong bat kumjo ekong Margaret Pathau ibalayo ban Korea ka takma ksiar na kalumpong World Arm Wrestling Championship kabalalong ha Turkey ya kejingja kabasnosi kabala penpar yang kriap ya kipat ba jong kebriu nyung terap hakaba kisan teli ki mesim ki bekodor ki lasya siat yap meneng setiap ha ki pulit jong ka sorkar Asam tiana kaliang jong ka sunjuk ngi pendremjur ya kan ke jinglong riu klau pendremjur barang ko juga porbu ngi kintu ya ki district administration nadu ka office jong SP DC bakin simkia kamtam ka Riboy district ke Jongiru ka dei ka district ka bayak don mar kaput bat ka jela Asam tingi shifting yo ki samla ke Jongi ki berang klut ke Snam ki yemi ban pen huri hura bat ban pen wanra ya ka jing bom song snganya dan ni ban pen ken ya ka song sok ka song sai tidak kaliang Jongi kum ki nong ilam snong kum kirang ba snong gi kentu ya ki kun samla ke Jongi bang ki long ki bejai jai namar ko mengitip menta bangin ya khang kali ban pelong gino-gino ki agitation program kan sakta ya ki kun samla ke Jongi ki berang don apa ke jingile ki examine ki prepare tina makata ki kintu ki bekin long jai bekin nom bam jaklut ban pelong isu ya kan ka kam jingsha peniap Jongi ni ki sangut ki mesin ki bekodor tina makata ki kintu kan ka pot ya USP bat ya UDC jong Riboy bakin pa ya ki pulit ha kini jaka kaput na kamanta ban pensong singanyi ki pardok persnam ke Jongi ki badan hakiti ki jaka namar ba ngidon sibun ki pulit ki basong hangte hepo silong pa ki seki jaka kaput saka block 1 block 2 bat sepo langpi kumjo kanang ba kini ki longjing long sem bat ki pardok persnam ke Jongi ki badan hakiti jaka kin song singan bat ba kinom don ki besim kabu lengba kanika jingja kabla jam manta kasngi Shosho kene kesenjok kalapan pauru ek jing sokya ke bajur halor ka jing pendo ek internet aki nyau teli ke distrik ke Jela tang namar ke jing jaha ke snong mukro bat kene kalak ta ashkat dei pat ipat ba kam tam ki samla pule ke berang penkre ek eksamen baper kumta na kaliang kesenjok kalakar paru ke sorkar Jela bahkan penjunsur no ya kene ke jing khang ek internet Ndrai haga jaka ban penduk ke internet ke sorkar Meghalaya kelade ban penbait Mardor ba ke sorkar Asam kum juliat ki wei-wei ke sorkar Jela kum ka Manipur ka Nagaland bat ke Mizoram Uba seliang ule thoru ba kesenjok kala kentu ya bro ki parado para senam ban yalong ki beteli bat ban omlong pat ki baklut biet ha ka bedai bat ke jingja ha ke snong mukro kenang ban pelat na ki no-no ki jingja ki basngusi ki balak ban beteng ha kini kisngi namarkan keta ru ke syong suk syong shengan ha ke Jela bergawai kumta kala kentu jur ya superintendent ki pulet bat deputy commissioner bakin shimkia ban pet ngor ka bedai begini ki jingja basngusi ha ki snong kaput bat ban pet ngor ya ke syong suk syong san Tiang juga pon kaliang jong kesenjuk kirang ba snong ngi pendrem juru ya ke sorkar Meghalaya kiwi ki sorkar Mizoram ke sorkar Nagaland laraja ke jing ja kanu ke jing ja huri hura kimi syakmat na kabanta banye penbet banye pen ibor da ka ba ki kiran sutu jumbat ada sosi ban ong ba hapok ke Jela ke Jongi laradon kumi ki jing ja ki yakhang penban ya internet ka ba ka social media hakini kisi ki lolong hisa ka benta ban ai ke jing sekri ka ba pakah kamtam ki pai ba nang kendong ten rege ni ke jing khang internet kala kata sisa ya ki samla
ia ki long jing long sam bat ia kari berkawai bat ia ka kasih jenjah berkawai te ke bangun ba ajungmut kamtam kumbolong menta ki bebun ki samla ki pulekot leng ba ki online hakaba ki download ia ki jingtip lang ba ki internet te hendai la ka sarkar ka khangno ia ka internet kamut ki bebun ki samla ki bepen examen bijun ki kalau long kujung nong ka bakra te kumtangi penbore ka sarkar baka di banweng no ia ka jingkang internet nama da ka jingkang internet kan nom wanra ia ka jong sup jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia Kasengsan Partai United Democratic Party UDP hagasiba arjo kota yau kalatmu ban penbenapat ba ya ketup kerteng jongki kertong ki ban yakun ya ke election MLA arhajar arpulai handrei namar ka jingklat no jongki sangut ki jing embrio na ka jing syak siat yap ha ki pulit asa makasnong mukro kumta kani kaseng san partai kala pensange no ya kani ka jing tumu ko jongka bat kala dawa badai ban pha toket ha ka NIA halor kani ka jingja Ka United Democratic Party UDP ha kasingi ba arjong katayo kelapen sangi ano ban penmenapat ba ya ketup kerteng jongki kertong menekoni ki election MLA arhajar arpulai namar kejingklat no jongki hendreungut ki beriau na kejing syasiat diap ki pulit ka Asam makasnong mukro ha ke distrik West Jantia Hills kum kadak kejing sungulem halor kejing do no ya ki beriau ki belui-lui ka UDP kelapen long ya kejing sengap jar ka ba minit ya ka balai syem benta di ki MLA ki MDC ba kinong kit kam jong ka UDP Presiden ke UDP Uba Ahmed Baleng do habakran ke jingelang ula penrem jore ke jingle jong pulit ke Asam ke bela siat diap ya ki beriau ke belui-lui bat ula dawa nak sarkar jela bakadai ban pha toket ha ka National Investigation Agency halor kani ke jingle jong pulit ke Asam uli itu uru pada kaliang menteri korbari ke jela uba ala kemen remboi ula pentep bagi sarkar kan bo ya ka border police outpost ha barato ke bajengai tanggung 10 kilometer yai nak kena kejaka ke belajar ke jing syasiat bagi jingbo ke outpost kalong ban ajing ya dai kipat ba ki basong basa ha kena kathan ya menta nakalian jonga ban nakalian jong ke parti ni penpau ka jing sosi ke background but ni condemn ia ka jadi kepala jia ha ka ba hadu bagi minsim belului kita do no bat ni penparu akan negara por ha ka ba chief minister completo jong ka state baun sim ia ka action ka ba climb ban pet baka ke bentak kepada kamban le nakalian jong ka sarkar ni condemn ro angni ya ka jingle jong ki pulit jong Asam hadu banda peniap ya ki beliau kiba syam basa hak tu kejaka bad ni penpau ni ban nakalian ka state government bad nakalian jongi hukum ka parti ni demand Bagade ban ai dia ke inquiry ling ba ke NIA tinggi sumba hakabok mentahi kandiswa nakalen joko parti ngilaman penpa Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP hakala asiblei jong kata yau kelale ya kendu yu chairman jong Meghalaya Public Service Commission kata ke MPSC banyakren halor ke jing ka ba ki samla ki mat namar ke jing slam ban penlong ya ki examen thungkam thungjam ka seng FKJGP hapo ke jing lamu presiden uba Dundee Cliff Kongset ha ke jing kendu yu chairman ke MPSC uba PR Marwen kle kren ke jing ka bagi samla ki mat namar ke jing terdo kam Habai keren beginong pathai kubor udaong baka jingya keren kalalong ke basaiso. Ha ke bau chairman ula pensyai baka jing suki ha ke bantung kam kedai namar ke jingbon palat kinong tap kam wat iki kerdan ki barit. Bala dagadon ke jinglat kam na ke bentasan teliki kam ke jing tap kam di samla ke poi daki hajar ngut. KF ke JGP bad uba amaruwen kele hab jingmut baladan kam ban bo no da ke IT cell ha ke MPSC. Kanang ban la ban penstat iki kam da ke bapenan kam iki kor ki bor kat kum kejok ke bamenta. Uba Dundee Kongsit ula banjuru bagi MPSC ke deben lihat dekat recording ha baga syem mega personal interview jong kinang wat kam nang bagi jing thong kam kan long ke bakoi
Hagabedai bat kejeng penpau Menteri Rangba Kejela ya kejeng Bamdan Kam Than Bantau ya ke State Employment Policy. Presiden KFK-JGP Ulaong bau Menteri Rangba dan ya kejeng kit clear. Banong Bamdan Kam ya ke State Employment Policy. Namar kene ke polisi kan Menteri Kam tang haki tenat sorkar. Neriwat haki karkhanaru kibadan hak Kejela berok kawai ban penti kena ya kejeng ya Kam kitrai jela. Di kejeng mesyai bang yo na Sherman juga MPSC balai kadang kata kom suki kom tekam kejong ki di nakal yang kejong iru ipen pau la kejong ka kadau kaben kong ni yang ba nomor bagi applicants kelabun pelat mentah kau like ke post like sao tu di lu kemudian kita tap kam lu di apa jangon di kejeng ong kejong i bat kejeng keren bat ni kalau ba idan hang ni tai baka MPSC ka haban ribam ya kom tekam kejong ka kat kum kopor kejong mentang di nila ong ba ka MPSC ka don kam la ka jong ka IT cell kanang mamo kin don kita ki online application gini kita baro komunik ka juk mata bakan stat ya ka komplek kam jong ka office ang ni nama mun syaya di juk ndai syura form tak form yang tai kat men jit itu form lu kadai kadang kita ki technical ayu kan problems di tai de nak kalian kejong ngi la kentuhi irung yang mana kalau ngapala tilong moh kat kom ka kamram la bensyat ya pi kom ki Sherman tax secretary bagi member jangan PSC de semua ban fulfill kam kloi moh kat kom ka taka expectation jong ki khon samla ni jukti candidate ki ba apply de nak kalian kejong i di yang mana kalian jong ki hi mentai kin persyang hi kat bala ban president ni kam kena makan lagi jong mentoy ya ki kena samla ki ba apply bos fair yang ba kaslam ka din nakada ba kami itu ka order mo na ko ka high court ba di ba kalian ka roster de wala kata makalian jeng iru yung persyang iban ne hamstat ya kan ni de ndai ngir mi squad kan tu nama kadau ba try pinda kali ne i yang makislam ta department pat ban penpoi yang taki advertisement sakani ka office ndai nakalian jeng i yang masnyo hi ka komtekam klap step akan menta atli mau kata written test bak personal interview tingi yang betul yang kata written test te SMS baik personal interview ru kena mana ka transparent ru dengan video recording kan long kena mana dak candidate is mau kumum ru kajing so artatin hak interview jong ki kilaban sim kilaban pet itu ki video jong ki tin kalian jong i yang kinsa shong saya berkat yang mereka suggestion kali ba biang ni nam tamara kata transparency bak confidence yaki nong apply kam te ngilakong yaki hot proof ngemla re kata kajing ujuan kajing thok kabun ka pos kapor te re ban pisah kata ngemla re ngi sio na kadon kata ba so moh ta kham ta kan das so li bandon kata kajing solem kan moh kajing solem nam ta ki khana ki apply te na kalian jogi ti yang em na kalian kan PC ti adu mentang bila de Sherman megi ngi Islam adab ka kamjudan kata ka ba kandon ke ba under table ne under the influence manu-manu kan jadi kalau fair and square right te takada ngi saong ba ya ke personal interview hi ngi kaman yo bagi di benbu ka video recording kanang ba ngin i how much serious can long ki board members kan mang jang MPSC ke badan apa bagi conduct kata personal interview uchi minister dan ka jing klik kan nama beliau hakapakot hi kalong ba ki kamram ba di ban sarkar ngi habde ngi sing balang ya kata di company bawan hang ni fair kini kenduk sino kini sino kendal ti yang kenduk ngi kisang balang bat ngi kisang balang ngi bersih ngi haban let ban kentu itu company ba komum loro hideban tap iki bri ngi prapo sisma kejulong umtahi den lepat lada ngi kwa ba tang lagi lawan sengi ngin sasim ya tak isu ling kwa ba ling ba kan di state employment policy government kan frame apa kan ya kini ki rules kini ki provision mo bahkan sekolah khat saboro kita tenat kiba la ban akam ajam kan ada di private sector ne ki public sector tu kumsi bentaban penklan ye kaseng NPP ha not Shillong constituency ha kasi sajan jo tayo balala lathau bat pen scam pura yaka khatnyo not Shillong constituency dak ba penlong ya ka jingelang ha khasi National Darbar Hall hamokhar Presiden ke NPP Meghalaya Dr. WR Kharlukhi rengkat ke jingadan lang UMDC ke Maulai constituency uba ate borlang pathau ki kertong ke NPP ke bakentup uba Rocky Hack ikong Jasmine Lengdo bat kibai
Ulapan scam mi kinongkit kam jong ke NPP North Shillong Block apa ke jengalam presiden ubaran Samsu Tengah. Ubalong ru kertong banyakun dengan North Shillong ya ke election MLA ha ke senam Rajar Apulai. Nalor kani ulapan scam ru ikinongkit kam jong ke National People's Youth Front NPYF bat ke NPP Women's Swing. Ha ke balawan bansa kiru dikis pangut kinongkit kam bat kinong kersan ke NPP. Dr. WR Karluki uloang baganeka constituency kalapan mi bon kinong mi khmat ki bakrau haki senam ki balalej bat ki balawan ra akan nam bat ki buram ya ke jela bro kawai bat uloang ba amdei ban penlong ya ke North Shillong kum ka constituency ban sha rekeben bat ki pat ba ke de ban trish tom ban ra biang ya ke nam bat ki buram om tang hapo kaneka constituency nre ha ke jela hi bro kawai Uba ran Samsu Tengah uloang baka thong jungu benekun ki election kadai na kebenta ban syakri ki patba ban kentiau ki kampen roy kamtam ban phai khmat chaki kon samla jong ka constituency bat ulapan paw ke jing kemen ya ke jing wan tuat ki long kemep ki samla ban ai jing kersan ya u da ke jing tmu ban wan ra ke jing kala ha ke ka constituency. Therefore today I want to request all of us to give a big round of applause, especially under the leadership of our president Bakit Charan. Shall we give a big round of applause? Thank you, especially for your leadership. Now, from my side today, I want to say a few words. Today, we have constituted the unit. We have constituted Women's Wing. We have constituted Youth Wing. And we have concentrated only from this area. But these coming days, we will start concentrating and also including our friends from Jail Road, from Police Bazaar, from Thana Road, from Reserve, and then from Auckland, from Governor House, we will include in this committee. So this is our goal. Our goal is to win. And this is actually my desire, that we all, can work together and can bring change, especially for the 17 North Shillong. And as I've said, we will all come together with one focus, and that is, to make North Shillong proud again. And I want all of you, to give your left and right hand, to work together. And, as we work together, I have no doubts at all that we will win in 2023. We will win in 2023. With these few words, thank you very much, and God bless you. Haswa bangine beteng susu ki kubor ngini phasha sipor sekini ki jimpen bena. Haswa bangine kmi eki kubor wedang sa ngin penkun mau biang ja ki mat kong san jong ko kubor mentakatiyo. Klak san ngut ak jing siat ki pulit Assam hamukro West Giant Hills. Ther udok temukul ke sarkar bamla ai jing yeda bat jing singan ki pat ba. Thang kiri sum kabui ke police booth bat ka boss hadin ke jing thang mombeti. On thau ke sarkar ya ka DLGC ban tokit alor ke jing ti bat jing khayitu yau doyong. Hau Amit Shah pensungo ko sarkar ke jing Shah siat yap ki sangut haki pulit Assam. Shongkun ke jing rakhi ke sengkut snem wan nation mentari ki hajar ngut ba. Bat shen an pelat ba ba Maxter Wadri rengkat ke kenhun jong ya ka thup jing luai ke badan pratli ki jing luai.
Ka Meghalaya Aero and Adventure Sports Association kata ke MAASA haksi ublay kalapan bena bahkan penlong ya ka Open Paragliding Accuracy Championship Asian League kaban sedang nadu ka New Tarik hadu ka Shipho Tarik no pra hakas nong Rapleng hajan Latlum East Khas Hills District ha ka ba palat Chispa ngut tam kinwan bani Shimbanta ha ka ni ko Chief Judge Jang ka Open Paragliding Accuracy Championship Asian League bolong ru dekat ka Federation Aeronautic International FAI India urajurai habekran beginong patay kubor uloong bagajeng temu ban penlong yang kena kop syong paraglider ha Meghalaya kalong ban kentiau ya ka adventure tourism amar bakajaka kalong ka bapaka ban penlong ya kum kena gejat jengelakai rajurai ula pentip ru bakat kum ka kendon jong ka FAI kelala ban pediang tang Chispa ngot ki pilot ni kinong isim benta agene kejingya kop nrei hadu menta ki dan palat Chispa asau pulai ngot ki bana keleng kiri ki bala register bani sim benta bat ki job na kene kejingya kop kini orung syak Asian League ka banong ha Thailand ha ka senam banwan president ka Meghalaya Aero and Adventure Sports Association MAASA ubak Desmond Nongklau ulang bayamenta keledap ekran bat ke sorkar jela bat ke MAASA kelayok pediang arpusan lak tengka ban penlong ya kene ke championship ubak Desmond Nongklau ule thuru bak MAASA kedang ekran bak ke sorkar ban kentiu ka mang tengka kenang bakin lak ban penlong ya ke jingya kop ka bat job bat ban lak ban ajih kai kisam la kathan jong ke jela Uloong bak MAASA ka ajih hikai ya kilai pu arngut kisamla ke jela bat ikani lebih tengka daga Meghalaya Skill Development Society. So there is two technically speaking there are in one game there will be two games actually. So this is Asian League also and first time it's happening in India. We'll be choosing the pilots, the Asian pilot, the Indian pilots who wants to qualify for the Asian League happening in Thailand next year, maybe January or February. I don't know the exact date. And for this event, I'm the coordinator first. I'm doing all the coordination with the main body, the FAI, and I'm the chief judge also. I'm appointed the chief judge as a chief judge for the event. And this is like I can say that we are very lucky. Like we are getting more than expected participation. Like when we got a sanction from FAI, like we had asked that maximum we will allow 100 pilots. That's like normally 100 number is hard to get for the participation. But now the registration is today 8 o'clock when I checked, the registration is at 143. And many of the pilots now they are contacting us through WhatsApp, email, direct calls that they really want to come and participate in this event. Though we had kept we already had reached 100 day before yesterday itself. So then today, after discussion with the organizer, because organizer has to take care of the logistics, the accommodation, the food, the transport, the local transport during the competition. So they said they will be able to, they give me the go ahead. Then I asked the permission of the FAI also. Then said it's okay. Then we can, if there is a good response, then to grow this sport in India, you can definitely increase the number. So now we have increased the number to 110 and like 107 are confirmed. So but we will not be increasing beyond 110 because it goes beyond our capacity. Kaseng kasi sengkemi hakasi belang jong katayo kala rakhi kaseng kut snem ka Chispa arpulai bat kani ke rakhi ka sisi jisnem kala long ka songkun ya ka balawan bani simenta di ki hajar ngut ki patba na keleng karilum khasi ba jangtia.
Lasdang ya kejingrake ya kasengkut senam ha kepormen step ha keyengseng jong kaseng khasi keme hamokar. Agabau Presiden kaseng khasi ubadon kupar dekar ulapan her ya kalama jong kaseng bad hadin kania layo eka nguk gadam bad kepormen sengi lapen nongpat ya kajing ya na madan yorong hep lain kra ha kabadi hajar ngut kipat ba kilawan bani shimbenta bad lapen ipu iping ya kania de kajing peni kitabut kiblas na kerpang ha giru kom boper kbiadai ba kajing tenrai u khasi. Ondalapoi halumpong weking kirang ba kaseng po kajingalam urang ba skor jala kila penelong ya keduai kepirat ban pendap ekaleaniam le rukom man aingu ya ublei nong bu nong tau. Kajing rakhe kaseng kut snem kalong kajing kan mau buram miki kan rungut kirang ba kiba mensyua kila yang banyada ya la kajat benriau ni kitersim kajing ma jong ke eryong erngit kebalawan ban be kertep bat sedang ru ban ra ban rong no wat ikiten rai jong kajat benriau. Dai hak arpulai terik unai weng bagajat benriau kelasai kirang kensai kirang dajiat banyada na kejingwan terlep ulu o badum. Badai kini kirang ba gibapen KM bat pen kedet benriau khasi lengba kebor perkat bat kejingi i jingai jengki banele persya kejing tombor unong wei unong ar ban penduk pendam kejingit niam nget rukom bat dekariti dosturu khasi. Menteri Sarkar Kajala Arunachal Pradesh ubakmi ya katrat Indigenous Affairs bat Arts and Culture utaba tedir habakren kumukongsan hamadan wiking ulaong ba ke Sarkar Arunachal Pradesh po kejingilam Menteri Rangba Upema Khandu latau kerpang ya ketenat Indigenous Affairs banile ban penek pensa bat baniadai kijat benriau ke Arunachal Pradesh kibadang bat ikan yam tenrai kam tam habala saki babuan kijat benriau kibadang ikan yam tenrai kila kelan yam no ulaong batang hapo kejala Arunachal Pradesh kidon arpun riau ki jat benriu riu luom bat ula kentu ye kipat ba bagi de benele ban penek pensa bat baniadai ki riu luom ki badang bat badang keso akan yam tenrai ki badan hakatan stilam mingi hakan ni kesengi lepen ko buram yunong thokot ba paunam kejela uba Sumar Singh Sawian bat ya Menteri Kesarkar jela uba Asan Borculai uba landok senyang syikat dei syiki emlang salang bat lapen syongko ni kini kejing rakyat de kejing ruai bat jing syat tenrai bat kejing maneshim benta jangka kenuhun tenrai ke bana Arunachal Pradesh. Ublai si hajar.
Hadian ki kubor ki baktik ya ke jumut jeng perkhat jong ki bobun ki nong song snong hakini si ki bamenta na ke jengmi ki kenrum kenram bat ki jengja ki bakta ya ki nong song snong ke jelahi berakowei tu mentang ini pai pat sipor saka kubor kaban penjat hat ya ke jumut jeng perkhat jong ki bobun kani ke kubor ka ba hasatlak perthei ki semyaka bakade ka atiar ba banwan ra ya ke sukasan hadian ke jengi kenat ba ki jengi le ki beserkai kani gri ke kubor sepang ke jeng pen kre jong wei kai tor u bapa jong ka bri nyu trap ban pelat pet ba ya ka wei ke jeng ruai sian ha ke si ki banwan haswa ban pelat ya kani ke jeng ruai u PCN u la yo lat ban ya kren bat u sipor u balabatai helor ke jeng pen bet pen biang ya kani ke jeng ruai bat ya ka thup jeng ruai ka ba on sepelat hadian Hakini kata yo ke kenhun jengi kala let ya kendo yo kaitor ubala i bah katem kapot bat karwai ke siaw ubasa agasnong jayau apalan sunalian hasilong bat uta udai uba max ta warjeri udai kaitor ubala sedang manruai nado udang kam kena agarta kata nado gisnam syajar kendai spa prapusau shaneng bat hado menta ula penmi ya bon teli jengruai rengkat bat ki music video Habai deh baka jing stang jonga engkong ka kre kisnam itu kisnam badang kisnam proposal di pengadaan kena apa ngabat itu itu di ngatai itu lihat manfusan ning do be iwe menjoi jatulsan tinggi ya stang bannya form itu ka di kan hunten ya di kena ya ruai wana way di concert ni kong isdang ay hanya po rasam tiya nang iret pa di kisnam mar wana red yu man pulsan ni kena ba ti ni ruai yang tati dan iwe ni ba kirang pa ki ibang ni ruai kata ko performance ni ka kala great impact ha ka por ti khot ni iwe concert po sa Central Library na ko di 17 October 1984 Kanyo te Oktober 1984 di ruai tu. Nang tu ngi sasdang berruai keleng. Te dalang bagi man pulsan badi gentleson nang tay rap ai men jo iru keteng television taro ila dan show ngi ne ila ngaya ila le ashwa jungi. Te itai lom ke ikinda baya mentor mo bagai tingi kumo bani kai ruai. Te nang tu sasdang berruai keleng. Dia buat pak ni ya ni lah kacang kuliti wan fusan tu lah agak jeng pulih sport ya pulih no pulih saya syangkan ben nak kipor mo jangan saya marwai lo nak kipor rapsa dia dah hadian bon senam ke jeng yat lenti jeng u ku mukaitor marwai nado ki kendiat senam balala uba maxter wajri ula dan ru ke kenhun tem bat kiuru haki babon girensan stang ban form no parking na kajong kenhon ispon nya dan nga ba itai we palo sangai roja antai wan siwi wan shan tingya senga ni shu seng untuk nya paya ai kerteng
te betem besong i wan shan oi te betem bat koi ka ban keteng politics dengan ban politics te rojo shitem freelance te drama tu kupor te bat jarat betem kita politics si te ngia form gini ka kenhun jengi senam Hajar 2014 ni sedang practice te den pak untuk ya ban ai kerteng te ki ai da kerteng Maxter Wajri and the band Sin Kala Khamang. Galong kam kai ga pangrai tiang kanya. Ni hadir pat nang tu pat ni sange swangi persamban sedang segi original. Ni penmi ki jerai original untuk ni lagi videos. Ingkang ni penmi atau ka jerai bangi da ballad for you. Dem drum i Roger Wan Chan tata session tu kipol pa Jared ham di pulin nak siapa ni kena Andrew Rani dem kita te kata jawab ke dikau ke jawab ke baki athai ke dikau first single jingi harap Lost in flames and smoke, drowning your wonder. Let us walk again down the ancient street of cobbled memories and dreams, footprints etching stones for all to see. As I kiss the lonely tears, as I sigh away your fears, as I whisper in your ear, you are the best of me. Hadian bon snam ba Maxter Wajri ula penmi ki jingruai batang marwai. Henry hagne ka kenti mau rengkat bat ki wede ki kaitor kila thauru ya bon teli ki jingruai hagak tian khasi bat English. Ban penmi sendan daga thup jingruai ka badan prateli ki jingruai. Bat ka kerteng jogan ka thup jingruai ka dei the time. So deeply, I'm not tired of you. Even when you left me bleeding, Look at me again. Look at me and nod your armor. Hold your far beyond us. we are human now. Bas dang ini si Rai kadang ni Rai perform khasi ni Rai te kalong kan balance ang kinong snap kan kidan ki beriu na ki bas snap kan snap ki jorai kadang ni ki jai benriu ki ba start bas snap ki jorai jung imo ki jai benriu ni ko ban capture lang ki kinong snap nong pet te ka jorai khasi hawa ka de ni ka ketian khasi ka de ka ba ka bangi Bu Ahmad Hagani ka thop jingruai ka badan prateli ki jingruai. Ban penslur bat kentiau langi ki wede ki para kaitor kane gari khasi jantia. Uba Maxter Wajri ula lumru ya ki katto kani ginong ruai baniar ruai lang haki katto kani ki jingruai ki badan hagani ka thop. Down, dying, tear down all the veil. Look for real beneath the surface. Feel the child within you. We are human. Aka ni album la collaborate kat tu kan ni kinorwai we di perlu jangan bala ya semua Islam hai kong elerin ding do i tauru ikut kerjawai keteng human te hani human i dan feature ya we norwai bi lampang sim nata si we tham i batmai pat niki this hani generation mata thamai ting Elsa te Elsa Rambai te ini dan ot ka penhun soul groove bagi peminta
te ka jumut ban khot ikini ka longkop I alien di blast dem nu lampang ro di ni na wai blam sang pam ta te sai Elsa pa ibang thamai te nga kwa ban kata ka di ka jumut ban dan mata ni ka bom tear down all the veil. Look for real beneath the surface. Feel the child within you. We are human. Kadang sa ko jura ka teng mensim cedrang kataru ka di bakran ya ka Shpang ka jing im juga culture jong I khasi kan kumno kinu ki ni em chwa ka aru andai thai kumno baki ni ki mo ka jing pertashnong ka jing mo ka kumno ushenrang khasi ru ka jing dan menta jong kra ushenrang khasi ke imlang salang ke bangi pet ta ka mens ka kan mensim cedrang kam shong e tang ha ka mensim cedrang kam shong ru tang hum shenrang dai ka shong it ha wei po ka wei pakoi brio nya wei pakoi brio kata benang ka khan ka jinglong shlur ka khan ka karanya ka jinglong bakloi ban IT kata ko binta ta ka kanda ta sim sim jong ti kadang so wijura ka bangi krangi kan thop ka album ka de ka katengga kunz im ka bangi yarwa po ka hakten parang yang OST mo bakan thop ka film kasi ni film kasi katengga hor tingi ai pantalang ni jurwa OST kam OST ki beri kun sutu ba ka de ka original mo soundtrack mo original soundtrack OST ka ba ki film ki pan man tap ha ka tu kan film ka ya jam di ban playback ka di OST ka di original soundtrack ta ka tu movie Naki pratalik jingruai kiladan ru katto kane kibala platpat ba ha YouTube bat kiwe di kiransan social media. Kawai ni jingruai English kibala ai kerteng New Day la shimti ban pen sapriang bat penyat yo ru daga Vivo. Kabaju penyat yo ya kiwe di jingruai jong ki kaitor bat ki kenhon tem na risep ni. Vivo kadeka kenca ka kalem ka brand ka ba promote at same kali ba promote iki independent artist at the same time ka support community ki international well known artists internationally ki video mostly ki fa makan market kan Vivo to promote the video through Vivo ba kambon hi en page baro kha hi en page nadu kini fan page ki ban ki Maroon 5 fan page ku
Taylor Swift baru hat gitu kan ini video ke release nih kia be tu video tengah thai ketika video bang nak lihat ketika dan new dia ni le ketika di ka penyat ka video ka respon ka slow tambah kaya because ka kan bampor bahkan generate kan tambah agak kan sayu kan biu Kumba kalong menta hadian belada pelat patba iki katto gani kejingruai nagani katop lengba ki rensan social media uba Max Tawadri rengkat ka kenhun jungu shenkin saplat patba se ka wei pat kejingruai ka bethamai ya ka bala ai kerteng The Dream. Up with a morning breeze, she doesn't see what's been hidden in her deep sleep. As she sleeps, she hides her secrets, not knowing where a day will come for all will soon be Dakatu kubor ni lepoi chaka bakut chaka tu kubor jung imta kata yau in sei sempat bat pile sem tio ka juga singi ka juga por sa si sen pat kuble